Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila Barisnya di bawah. Laitaka wa ma unzila min qablin lik bil la khirati hum Apa ini? Di sini pegang di atas. Ulaika alaihim
him, wal, wal, Wa. la, ka, hu, mul, mu, li, un, mil, Nal. nal, la, laz, Lazi. lazi, nun, Barisnya ada? nun, Barisnya? nun, Ini yang di atas. Nah, yang di tangan ibunya. Yang di atas. Nah, ini. nah, ka, ru, Ini dulu. Tinggal satu nih. ru, Fa. faru, sa, wa, a, wa, Un. un, a, lai, him, A. a, An. zar, Ini dulu. ta, hum, am, lam, tun, zir, hum, la, yu'minu, nun, fatammahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Ihim. wa la mai Ini dulu. man Ini. Bukan yang ini, yang di atas. Ini. ab Ah. sa ri him risha watu wala hum za
bu bun zin Sod. wahul azim. Siapa namanya? Hmm, Namanya ini siapa nih? Anita Silazifa. Ya, nama ayah siapa? Isasyah. Hmm? Isasyah. Nama mama siapa? Vita. Kak Asy umurnya berapa tahun? 5 6 6 tahun. Kak Asy kampungnya di mana? Kampung Kak Asy di mana? Menasapan. Sapu. Menasapu. Oh, Kak Asy kelas berapa? Kelas 6 B 6 B6. Kak Asy siapa ibu? Ibu Kak Asy di kelas siapa? Bu Maisyatu sama Ibu Mar'ah. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi